motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. Boas tardes a todos, benvidos ao terceiro e cuarto posto na fase final de Liga Galega Cadete Masculina. Imos a presentación dos equipos por parte do Nexo 8NT Novo Básquet, dorsal número 00 Adrián Pereira, número 1 Ezequiel Martínez, número 2 Nicolás Vázquez, número 5 Rodrigo González, número 11, Álvaro Colinas, número 17, Nicolás Suárez, número 19, Marc Zombo, número 26, Roy González, número 28, Pelayo Suárez, número 27, Mario Campos, número 48, Víctor Gallego, número 96, Lucas Mella, adestrador Samuel Víguez, ayudante Floriano Pomar. Por parte do CB Acadí, número 40, Mario Fernández, número 44, Lucas Espinella, 45, Daniel González, número 47, Damián Otero, número 48, Celso Lorenzo, número 49, Nicolás Ruiz, número 50, Adrián Fernández, número 51, Manuel Rodríguez, número 52, Mauro Lorenzo, número 53, Joel Rodríguez, número 54, Jorge Quevedo, adestrador Antonio González, ayudante Samuel González, iniciamos el encuentro Rodrigo Garrido y Adrián Cid. Boas tardes, atopamos hoxe aquí para celebrar este gran encontro. Vamos poner todo o noso esforzo para que o partido vaya de forma correcta, pero temos que ser conscientes de que somos humanos e podemos equivocarnos. Para iso vamos rogar da vosa colaboración, levantando a man cando haxa unha fora honrosa ou levantando a man cando cometades unha falta. Recordamos que a bancada está para disfrutar do encontro e por iso vamos pedir 4 cousas: respeto, empatía, honestidade e deportividade. Moitas grazas.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Terra de lecer, terra de soñar, algo que che pide volverte a topar.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Comenzamos la entrega de premios desde el CDK puesto, la fase final cadete masculina. Entregarán los agasallos los equipos participantes
Federación Galega de Baloncesto, como Ángel Fernández, como representante do Clube Básquet Coruña. O cuarto posto desta fase final foi para o conxunto de CP Allariz. O equipo clasificado en terceiro lugar foi Nexo 8 ETT Novo Básquet. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.